Аноним язган мына. То ты меня бесишь, то опять нравишься. Но сине бабуськалар постарше ярата. С одной из них будешь. А честно, по тебе сходят с ума колхозницы только. Они думают, в сказку попадут. А сенің ақша жоқ. Сіз бірер нәрсе аңладыңыз ма? Мен бір нәрсе аңламадым. Мен яқынша бұл язманы кім yazғанын да білем. Сеңіз зор сәлем. Соңғы язмалардың бірісі білесің, ешегеде достар. Менім эт педигре ярата. Яр әмин сені. Көз алдына келтіріңіз. Міне мұнда сені бабуськалар постарше ярата. Нұр, рахмет бабуськаларға. С одной из них будешь. Ну, наверное. А честно, по тебе сходят с ума колхозницы только. Думают, в сказку попали. А сенің ақша жоқ. Келешем мен сіздің білен. Жоқ менің ақша. Так, а что с ногами? А что с ногами? У меня очень крутые, длинные ноги. Деп айтасым келе Регинка Милевнаға. Регинка Милевнаның фотосын ашып қарасақ, онда ниндейрек аяқлар мекен, неше ойлайсыз? Айдар Ранисович, готов сделать такую же прическу, только снимите меня в своем клипе. Договорились. Анатолий Дугонг, опять же, инглище. Под Распутину косишь, что ли? Под Распутину. Но меня бір Ильяш болса, под Распутину, наверное, буду косить, пока мен Бейонсеға косить етем. Мына даже қарағызымды ботинка кидем, көресіз ме? Көрінеме? Көрінеме? Мына Бейонсеға косить етем мен. Киттік алға таба. Так, Юлия Мирабелла. Она нормальная вообще? Жоқ, мен нормальный түгіл. Нормальный кіші ижадқа кірмей ол. Нора Трен. Нигер откуда взяли деген? Нигер деген сөз менің үшін бүтінләй юқ. Онда қара тәнлі матур қыз бар еді. Ол енді янда тұра қазір. Бик матур һәм талантлы жыршы. Макияж и прическа не скрывают колхоз. Колхозница, она и в Африке колхозница деген. Кем язғанын көрмейм? Герман... Міне, шунысы қызғаныш, егітлер яза бет аны. Нинді егітлер мекен ол? Қатын қызға шунды репликалар язғаш. Ол егітлер мекен? Ол қатын қыз түгіл мекен ол? Міне, шушы Герман. Шынки колхоз керек болырға болса, мен колхозда болам. Керек болмаса, болмайм. Әмәләкен өзімі колхозшы деп санамайм.